Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai kasamla kentei, kebadang kisan, kalayam rangba, habiju sinema hakapor, bakapet ya kaplim jeng im, hakapor san baje jenmit, menta kasngi sajan, kakat arterik nopra arajar puwe, kanadu baki basyong marjan, kilahab bandai kro yaka. Kini kasamla kelasdang benjau ki umat, hakapor bakawan ripengrup kum kapuron, kayam hakaplim jeng im, haba kanong up, ya kibari kitemen, kalayatu baka kemi, kelaklat no nakene kepertei, hadin bakla pertai jalaki kun. Enda lapoy jakari teman, haba ukpa batia marway rengkat ke jing kuyu, na ke jing sitomjur, haba kawan dari pengrup kum kepuron, bad uyarap biyam kum uting shop, kibari kikun, haba kiyam hadin bakla lap ya ukpa, ba utia marway, hajing tia, hang ne kelap penlung mersim syusyu ya kene kesamla kentei, kadadu bakan nyamrang ba, bad kelap penlung iki basyong marjan baki hab ban likro yaka. Itu ulam keteng jupi? Ya, keteng barat yang kami beli. Sah selong. Sah sama. Beli pisah mana payah film sikit kiwi lah poin poin Nah, nyok lah ngalak kuah ini nadok mesin mie mesin beli sini keteng ngalak kuah panan pet no dengan payah pot lah sementara ngalak ayo berduan kemen pelat nama lain nama kalau payah tanah bisa kepai kiri kepai bawah pinuan ban kesan kadang dan kita panggil pot biju senama. Pinuan berkesan kalau film kepai tanah berkebadan cimut sisa. Itu yang ini mana yang ipiyam po hall, kayak kedau. Kadang kalau ngayok jeng seneng ni nak katuk film ba ngide ban buram mi pa ngin be ya kaspa ndai kaspa bakador air kadi kimi pa ye untam kelap penhe pesan ini hadin nginda i bangilap yang ngilap bet ngilap don kaspa ngin kelet nai kimi pa kata kamnang mah Ni piyam atau kapor wa iwanri iyang por blik likin rup yuk pa por bau stong. Hang tu beli piyam, kayak kepenang pi piyam tu. kalau ba ni ngap komisin jona ba kalau entah ki ya ki apa berkidon kam de hadian de kilai ibat bagi kalau tak ki yam hadian de kilai ke jing Aisyah ke jong ki la ki le ben ki de ki Aisyah Kayak kajing sengau dah pi duno ek tumi, por ba ikmi dan kam jing rap ikon. nanti ngasusi Aisyah ban rek mi pa ki don kam ngin ngimdan hakata kapor bagi don kam ngin kalau ke Aisyah ke susi mah ikmi paru nukin berkat ini nukin berkat kin jaumat marway shalenda nukin slow nukin ong ini sebab ada video kin kran ini ikmi par ki pangluat Dok kayak kajing senang, pat kayak kajing tu jong pi pat ik perlok. Ibu badi ini nama kene kadai kajing kaflim ko aji senang ya imlang salam. Kayak kajing tu. nah kedua kungi ki samlane ki beladon kun nok ngimde ban kungi ma ngimde te bangin i no ikmi pa tang nakadaw ka spa ne ngi ha bandan kimi pa ba tuan non pe film cingem ne video cinema kadang dan minta kalau syak film pe bitna basyong kya but kebadan jingbut sisa ya ka jingim kumbuka keteng kumpai kan kalau kaya ka jingim Kayak kumno bangin buram ikmi pa kumno ngin ya kalenti hatu kapat ka bakat dudu ka ba waktor ukam tere su ya kan tek kajing i jong pi tanat nem to pat bakan kan tek kawan penmap yang. Henry waktor Joseph ukam tere su penmap. Tere su ban map. Kayak kajing i jong pi tanat nem ka itanat he ma alam kumna Dia pipi orang dia mongap. Dia pi igum na to ka fight ma ki shoot ya show ha mongap. Haja ka jong pi kayak kajing i jong pi. ngayi pa yuru ngai itanat sisa bakade senang jongi tom itanat ma ba unta dekiwan peni hisnang thau jongi du borok ki senang jongi du kila bun ko wan pe kami film yang pe itanat sisa sakam tam ki bun ki jaka ki shoot chite pa mangap mo plang te kalong itanat sisa Haba ekran berkene kasamla, hadin blakot ke film. Galayatu baka jingyam kadai namar, kakan mau ya kakimi lajong, katno kasngau sen lajia kum hakane ke film. Ka film jingyam, kebadang beteng biang sah hakane tayaw ke baar, kala kring sisay kipajba, kibawan petkai, hapok ke jela, kat hadu, bau Executive Engineer ke National Institute of Technology, NIT Meghalaya, uba RL Karpran, ulawan banyu kejat habiju sinema, menta kasngi sajan,
rengkat ki perlok pan pej ya kena ke film jeng im. Tiba pinta pilawan pe yang film jeng im. Ke jeng i jeng pi. Te kumba ka kerteng dengan film ketika jingim. Te ni kadang ka jengmut jaga ketika tah ka jingim jengi beri mo. Te kalau kerja ba semut ba ni film. Maka dan lu kini si kai jingim jengi beri. Te kata ada keputusan mga ya kini film kan. To kan nek ai kan daw pi wan pe minta tayo ba tayo berangkong balik pi wan pe ki beri lo pe. Haji siapa ka tiba rilis ni film ngalamat ngala dan semut ba perman. Tambangan lagi beri berai kamu perkara de amlake maka ada si matrai yang awal kita mesti beri sisti dan batin perlu mengayawan lah kalau ke baga men bagi nak pemik le mesti mo ala ada kan ni man pen kio ya mesti mo yang aktif bak yang ro tapi nang kio sekarang man ini beri mesti nang ni sekolah Kulis pun.